Fatala fatua watamua mai Samoa il nei tula e usmail fafonga. Le fionga le minsta mtanga alwenga soifua maloloina. Malasi tonga mga tafitu sele. Na faafutaial malo Australia ai ole pulengol mtanga alwenga ole soifua maloloina. Mafo mai olo ngalulu le falmai o fofonga po talinga. Ole taia ona leilan fa laulu ai le fsosani al malo Australia. E ala le faatotonga ina leo le falmai faapitoa. Eva ai talinga po ole whaalongo. O sao no le li fo mai o talinga le sunga freti pisone, le afo tangata e o atu, eva ailato, e iai a fianga o talinga, o le whalmai fo leo o te talai neil funga Leilua, o le whalmai mtotua, e tolu fo mai o lo ngana lua e ma ua mwhai foi, o na maua so tanga e fo mai upolu nei. Masavai I ile ngase. On masini watu wa ile potu e ulufale tuai ngase, e ilo ai e fo mai mai isi potu, o lo ngā lulue ai whaamatalanga o le tangata, lea ua mna o mia le fsosoani talinga. Ua polo ia nei le ofisa lo ia, a olo I pola Terence Beetham, ma le sola for Samoa le SFS, le Clark A. Korea, ia le pule sili o le ofisa pule whaatonu, le fionga ngisa fuatai Prsel, e avanesa na whaamatalanga, e toe whaafo ia e ai, ia na saunoanga, a o le I uma le fitu aso. O manatu le ofisa loia o ta uailunga I se matau wha se whaamtalanga, a le ofisa whaatonu wa whaina ili tau leia o la lato sui o ta uailunga po lato pa anga. O le mta upu lea whaatau ili tusia le regulator po le pule le ofisa whaatonu, ili aso sultolu o te sema, le na avatu le minister so ta inga to e lupe po wane semo, ili maitau o Fiona o le Clark ma le Korea loa, o lo atangia mai ai o lo I pola Terence Beetham le taitai fono le pulenga whaatona le EPC, peitai. O ta ualta mai tai loia e le avea lava lana client ma taitai fono o le whaapotonga o le pulenga whaatona le EPC, e le avea lava fo I masui o le pulenga whaatonu. O vaenga ia na lia e le tusi, wa vatuai I le pule whaatonu I le aso mua mati lua o lua tolu, ma maua I le kopia le tio Polinisia. O ta ua le tusi le ofisa lo ia I le whaatonu, e tau whaasese ia lana tusi, po le tusi le al pule whaatonu, wa whaina ma tau le angai nai le la tau paanga. O le tusi e iei whaupunga sema whaapeai o le paanga le nei ofisa lo ia, sa awai le whaatau taingos e wala whaasoli tu la fono, o se konekalate wa soli ai to finga whaale malo. E se se le whaupunga whaapea o loi pola Beetham, sa ave ai mata I te fono le EPC, mai o ia foi le sootanga o le sola Samoa, mai lona tulanga o tua I ai o loi pola, I lona whaamaoni o le SFS Power Purchase Agreement, ma le EPC, o ta ua le tusi le ofisa lo ia o loi pola, o ta ua lea la tau pa anga I whaupunga o le tusi, a le pule whaatonu, ma polo I ai, e toe whaafo ia na whaamtalanga, ma ia whaia sana whaato I senga whaalawa I tele, a ole umale fitu aso mai le aso, e mawaile lato tusi watu inatu iai. Ma ia fo ile aia, ala lato pa anga e whaau o tuaili neimta upu, e ao fiai mal whaamsinonga mawalunga. Sa tamu whai ato tatou talafou, e se tala maile whaatonu ile taimi, tu whaatsi ai neili poti, ai le imanuia. Inisio tala o le aso e taunu waile fo ma e whai esu uenga maliu lilo, ilo tatou atunu. O le fo mai whaapitoa lea mai fiti pe fo soani mai ai taimi na mana mi ai taluai. Pe tai, o atu ile iwa tino maliu o talia e o latou ainga, se taimi e umai so uenga whaaltu la fono a leo. O whaia nei ma watu ile whaamasino o maliu lilo, e na te whaia le whai unga whaaltu la fono. E lua vai aso leo lo fuafuenga lua e le fo mai fiti Samoa, e peon whaamaunia mai il kom sinom tanga luenga. O tino maliu o lo talia ai ta utonga whaapitoa, e au fiai malta mai ta isa pule le TV tolu, na mawatu o maliu ilo na maota I uloloa il masina o Januali. O le pangota na maliu li falmai, e a fua mai so tanga isa vaila au whangavao il masina taluai. O le awivi na maua mai fale ula il masina taluai. O le tino maliu le tamaita I leo tua ia, na whana ila na pa anga ya te sema, o le tausanga ua tuanai. Ma le tamaititi sultasi tausanga mai sa le lolonga. O ta ua le pulenga mta ngā ruenga, o ta ua le neila asanga o le ngā ruenga sue, e whaitau se fulua feta la, mo le mta ngā ruenga talu e le ai se fōma ia Samoa, ai o lo ta lia a inga e ana tangata ua mali liu,
e taunu ai nei le foma i mai fiti mo le ngā ruenga mo mia leo leo. E manatule li ilo ia, Dr. Rodney Harrison o tula i molta maita isa ave ai maloia Silia Samoa sa vale noa ma River Beetham. Ile whamsanonga mawalunga le vai sonei na utoi vala a waile lamta upu whaasanga ile taitai o le malo o le pale mia le fiunga fia mena o mi mata afa. Sa tele taimi o le tutete e talia ne ai. Peitai. O ta uelta maita ilo ia o tula i mo le fiunga le pale mia tau la papa Brenda Heather tu. O le pale mia sa ia iona tuatuangia le ma alofia. E au fia i mafono tanga. O le tangi le asa vale noa, ua sa vale le lua tau sanga talo na tu ina atu le whamsinonga mawalunga. O le whaasea whaasanga le taitai o le malo, o tua ia e sa vale noa whaapea sa soli tu la fono, le whaamutai o lana konkalate, ma ia tangi e tutongi atu sa vai ngā tupe, e ono sa lau lima sifurua whetala. Ile umane o le tue vala au ngole mta upule le amtanga le vai aso, ma toe tuawa noa ai mo le taimi muli muli le whamsinonga, i le tu te e whaau o ne ai sa la totali. Ma ia watu il whamsinonga i le asolus futolu o le masina nei, mo tola ulaunga o le mta upu. Ua, whalawa i tele mai nei le whaftai al pulenga o le tōmanga mo e popua ngā tia, po le Samoa Victim Support Group i le mamalu o le tunuu, o lo moli atu o la tau mea lofa, mo le tau singo le lata il selau whanau, na fia i sa wanga o lo tau sili taimi nei, i le lotoa le Campers of Hope i tuana i mato. O nafso so ani mame alofa mai le tunu lau tele pe on sao no le prestene o le tōmanga. Sili niu lena jang ina o tātou silingia. E lena whanau o i totono le lotoa. O lo alu iai o loa SS o avatu i tangata taito tasi o ainga mwhaala po toptonga. O lo avatu fo i ainga e sulu wha iane. Peli poti iane fo i e sui o le tōmanga i nu. E pe ona iestasi o ainga e tele tamaiti. Aile o le lei tūlanga taul soifua maloloina, i le si o manga o le fale o lo no fai. Sa tasi o ainga na o atu i alif soswani, e whainga tau na si itia soifua o whanau, ma mātua talu tūlanga tau pūlenga, ma taita inga o ainga. E iai ainga, e mana o mia foi o na soswani iai, i le si o manga tau fale ui peitai, e le ema fai foi o na whaatino na tūlanga, o na pūlenga lava tau i whanua, ma le vāno nofo, wha ale ainga. Mōli mawina, o le tutupu ai, o nei whaafai whaingatā, e whaingatā i foi, o na si itia le soifua alu i luma o whanau, malato o whanau, o na o le vālava whaamatua, o sauno ai le prestene o le tōmanga i whaaftai, i le alofa tula i mai pēo tangata, ua whaasoa atu ai nāfsosoani ainga, o whe memea i te mau ainga, i tua atu o le Campers of Hope. Whawhetele tu lava i ainga, mai o lo langoina le ana i leina venga tōmanga. Mai o se whiwhianga o na ele ngata te tono tatou na fuanga, lo o ngā e nei se swani, ai lo o te tala tu i tua se swani i e, o lo o tangisia mai tono a inga, ni se swani mai ni aso, o lo o ngā ruenga lava whaiwhaitea, e mana o ngia lava se swani mo nai tatu tangata. Ia lo whale atua ia maua pele manu ia o tō muto a inga. Ia ai whapena fo nei a inga o lo su whai mai. Ia whapea fo nei whanau o lo tau sie tono le tanga a tai lawa. Peita ole vai o sonei, ua whaatino ai le o onga mo sui le tōmanga i le ofisa o le company telefoni le Vodafone i malu fau. Sanga whaamalmala mātili, sanga tapu e atili. Ia ai me sei mātone sa onga tau sanga te ngui tau onga le luaba ia so i lalo le APTC. Me aia tau sa wanga. O le tu ai ngā fofo e whawhi tauli. Ia o le tu ai ngā tango fia e se whawhi tauli. Ia pea o le nono tainga. Ia pea whaun whatalutani noa le tau pune le taia. Ia tau alu saunga le mu. Ia saunga le mu oe. Ai e te lei whātau nuina le fo ia ino le whawhi tauli. Nei a vea lo nau e soani lewa a fia. Ia ai a fia e fo ina oe. O watamua nā mai a pia, ile nei tu la manuia tau le manga o le nei fo i aso.